Kĩhana ihoru nĩcio ikirĩte mũciĩ-inĩ ũyũ amu handũ ha gũkorwo ene magĩkũngũĩra makinya ma mbere ma kũgimĩra gwake mwana kĩao kĩa ũkũrũ wa mĩaka 8 rĩu matigĩtwo magĩcakaga gĩkuũ gĩake thutha wake gũkuĩra thibitarĩ-inĩ kũrĩa aratwarĩtwo akaruithio. Kulikuwa na circumcision ilifanyika hapa ya mtoto Sila John, which ilifanyika vizuri, lakini kwa bahati mbaya huyu mtoto akaaga. Tumeanzisha uchunguzi katika hii kesi na mwili wa mtoto ulipelekwa mochari. Tunangoja postmortem ifanyike. Ripoti yetu iko tayari. Tuko nao ready na tutapatia familia. Kuringana na aciari a mwana ũyũ mathiĩte thibitarĩ-inĩ ũyũ marĩ mwana 5 ĩndĩ harĩ gĩkundi kĩu mwana wao tu nĩ ũtanainũka, na kũringana na riboti cia thibitarĩ kĩmwana gĩkĩ kĩambĩrĩirie gũtahĩka rĩrĩa kĩaruithagio, ũndũ ũrĩa ũrerĩkana nĩguo wacũngĩrĩire gĩkuũ gĩake. Mtoto akakuwa hapo anajinyosha, anajaribu kuamka, lakini kwa huo muda akaanza tena kutapika. Katapika. Povu ikaanza kutokea kwa mapua na damu. Na huku pia anatapika matapishi ya damu. Hapo ndio mtoto sasa alizidiwa na daktari akamrudisha kwa theater. Lakini hakuweza kutoka ndani ya theater. Nilishangaa kuja kuambiwa Sisa ameaga. Ile wakati ndio nilikuwa naye mara ya mwisho na nikaambiwa Sisa ameenda. So nina huzuni na ninashangaa sana. Kwa maana nimetairiwa watoto na huyo daktari tu mmoja. Tumetairiwa watoto karibu 7 kwa hii boma na yule tu daktari mmoja. Sijui shida ilikuwa wapi. Sasa hiyo naweza achia tu Mungu. Family yake mwana gĩkĩ yugĩte nĩ ihoru inene gũcakaya mwana wao amu mbere ya kuĩte ndarĩ na ndariri ciothe cia gũkorwo na thĩna wa mwĩrĩ kana mũrimũ o wothe, ĩndĩ kauga ndĩrĩ na wĩki tiga tu gwĩtĩkĩra na gũthika mwana wao amu gũtirĩ mathĩna thibitarĩ ũcio wonekanĩte namo. Na vile alitueleza, mimi nikiwa hapo na ndugu yangu na baba yangu ambaye ni babu ya mtoto, alisema kama mtu amekula chakula, complication ambayo inaweza tokea ni akijaribu kutapika chakula huwa kumnyonga. Sasa chakula ni kama ili choke the child, akashindwa kupumua na ndiye alienda hivyo. Na nilielewa hivyo na nikaridhika sababu pia nilikuwa hapo kila kitu kikifanyika. For now, uchunguzi katika all departments umefanyika na hakuna kitu kingine cha kuongezea. We are saying sorry to the family. Si jambo la kawaida. Ni hayo tu kwa sasa. Kwa maana tunatarajia uchunguzi kikuwa out ndio tutajua what next step familia itachukua. Mwĩrĩ wake mwana gĩkĩ ũhingirwo nyũmba-inĩ ya kũiga mĩĩrĩ thibitarĩ-inĩ nene ya Kakamega gũkũ family ĩkĩambĩrĩria mĩhang'o ya kũharĩria mathiko marĩa matanyĩtwo gũtabania mbere ya kiumia gĩkĩ gĩthirĩte. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Kate Muthoni.